Igitondo cyiza rero kuri mwese mukunda kandi mwakurikiye Rwanda Pass News mwamaje gukora subscribe. Aha ni ku mutima w'amakuru rwose tuba tubafitiye amakuru yizewe kandi amakuru atari ivumbi. Uyu munsi rero ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 4 2026 amakuru twabateguriye reka tubagezeho zimwe mu ngingo z'ingenzi ziyagize. Kinshasa, abadepite bemeje amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kureba rero icyaba abadepite baba barasinyiye ndetse n'icyo babivuzeho. Tugakomereza rero muri Kongo aho Amerika yihakana gushinga umutwe witwara gisirikare wo kurinda amabuye y'agaciro. Hari amakuru twatangaje bushize mu binyamakuru avuga yuko Amerika yemeye gushinga umutwe wo kurinda amabuye y'agaciro muri Kongo, ariko iyi nkuru yo yigije igaragaza yuko Amerika yabyihakanye ngo ntago ari byo. Hanyuma tukomereje muri Amerika, uwahoze ayobora FBI ashinjwe gutera ubwoba Trump, nawe turaza kureba icyo babivuzeho. Inkuru yacu rero y'uyu munsi tuyisoreze ku mukino wa Paris Saint-Germain na Bayern Munich, uwo perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yitabiriye, ndetse uwo mukino Paris Saint-Germain ikaba yatsinzemo ibitego. Reka turaza kureba dukurikiranire hamwe tubabwire rwose ibyabereye muri uwo mukino nuko byagenze. Ayo yari amakuru y'ingenzi mwateguriwe kandi mugiye kwegezwaho nanjye Joseline Cabral. Reka inkuru yacu tuyitangirire muri Amerika aho umuyobozi wa FBI yashinjwe gutera ubwoba Donald Trump. Uwahoze ari umuyobozi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha muri Amerika FBI James Comey yashinjwe guhungabanya ubuzima bwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Ikirego cye kikaba gikomoka ku ishusho yasangije akanya gato abamukurikira ku mbuga nkoranyambaga. Ishusho yashyizwe kuri Instagram umwaka ushize yerekanaga ibizwi nka seashells, bimwe bivamo ibinyamunjonjorerwa byakoze imibare 8647. 86 ni ijambo rikoreshwa mu gusobanura gusohora cyangwa gukuraho. Comey yashimangiye ko atari cyo imibare iri kuri iyo shusho isobanura, ariko Trump n'abandi bayobozi mu butegetsi bwe bavuze ko ibi ari iterabwoba kuri perezida wa 47. Kuri uyu wa kabiri ushize Comey asubiza ku byaha aregwa, yagize ati ndacyari umwe nta bwoba mfite. Umubare 86 ni ijambo rikoreshwa mu gusobanura gusohora cyangwa gukuraho. Comey yashimangiye ko atarazi icyo mibare iri kuri iyo shusho isobanura, ariko Donald Trump n'abandi bayobozi mu butegetsi bwe bavuga ko ibi ari iterabwoba kuri perezida wa 47. Kuri uyu wa kabiri ushize Comey yasubiza ku byaha aregwa, yagize ati ndacyari umwere nta bwoba n'ubu mfite, kandi nizera ubutabera bwigenga bw'igihugu cyacu. Mu kiganiro n'abanyamakuru avuga kuri iki kirego, umuyobozi wa FBI Kash Patel yavuze ko nk'uwahoze ari umuyobozi w'ikigo, Comey yari azi neza impamvu n'ingaruka zo gukora iyo post. Comey yirukanywe na Trump muri manda ye ya mbere nyuma y'uko uwahoze ari umuyobozi wa FBI afunguye iperereza ku kwivanga k'Uburusiya mu matora ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo mu 2026. Reka dukomereze amakuru yacu rero i Kinshasa. Abadepite bemeje amasezerano yasinywe hagati ya DRC n'u Rwanda. Kuri uyu wa mbere tariki ya 27 Mata 2026 inteko ishinga amategeko ya DRC yemeje kubwiganze imishinga ibiri y'amategeko yemeza amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, ndetse n'ubufatanye mu nzego z'ingenzi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu nteko rusange yari iyobowe na Visi Perezida wa mbere Jean-Claude Chirumbai, abadepite bemeje aya masezerano ku buryo budasubirwaho n'amajwi 371 kuri 372, ibigaragaza ubwumvikane bwo hejuru mu rwego rwa politiki kuri iyi mihigo mpuzamahanga. Ku ruhande rumwe, amasezerano na Kigali agamije gushyigikira imihate yo kugera ku mahoro mu burasirazuba bwa Kongo ahakomejwe kugaragara amakimbirane akoreshwamo intwaro.
Ku rundi ruhande, amasezerano yashyizweho umukono na Washington afungura inzira zo gushimangira ubufatanye mu bukungu n'ibindi, mu gihe Kinshasa igaragaza kurushaho gukura ishoramari ryinshi mu gihugu. Nyuma yo kwemezwa, Perezida w'Inteko Ishinga Amategeko Aimé Boji yahaye guverineri ibyifuzo bitandukanye. Yashimangiye ko ari ngombwa kuzamura iterambere ry'ubucuruzi mu buryo bwihuse kugira ngo ayo masezerano yungukiye byimazeyo abanyekongo. Yasabye kandi ko hashyirwaho itsinda rihuza inzego zinyuranye ryo kugenzura ubufatanye hagati y'Amerika na Kongo no kureba ko butanga umusaruro. Ku rwego rw'umutekano, Inteko Ishinga Amategeko yashyigikiye ko hashyirwaho uburyo bukomeye bugenga uburyo bwo mu kwinjiza mu ngabo z'igihugu abahoze ari abarwanyi bazava mu mitwe yitwaje intwaro. Ubu buryo buteganijwe mu rwego rw'amasezerano y'amahoro na Kigali ngo bugomba kuba bwujuje ibisabwa kugira ngo hatazabaho guca intege igisirikare mu karere gakomeje kugaragaramo amakimbirane. Tukiri muri Kongo, haravugwa gushinga umutwe witwara gisirikare wo kurinda amabuye y'agaciro, bavuga ko washinzwe na Amerika, aribyo byasohotse mu binyamakuru by'icyo cyumweru, ariko Amerika yo yanyomoje Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahakanye ko hari inkunga y'amafaranga zateye umutwe witwaje gisirikare washinzwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo uzajye urinda ibirombe bicukurwamo amabuye y'agaciro muri iki gihugu. Ku wa mbere tariki 27 Mata nibwo urwego rushinzwe ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri DRC IGM rwatangaje ko hamaze gushinga umutwe witwara gisirikare ugomba kujya urinda amabuye y'agaciro. IGM yavuze ko gushinga uriya mutwe bigamije gusukura urwego rw'ubucukuzi, by'umwihariko biciye mu kurwanya ibikorwa binyuranye n'imiyoborere, gukorera mu mucyo no gukurikiranwa. Uru rwego mu itangazo rwasohoye rwavuze ko umutwe witwara gisirikare washinzwe bitarenze 2028 ugomba kuba rufite abarinzi babarirwa mu 20,000 mu ntara 22 za DRC zikorerwamo ubucukuzi. Biteganyijwe ko itsinda ry'abari hagati y'2,500 n'3,000 bagomba kuba babonetse mu mezi 6 ari imbere nyuma yo guhabwa imyitozo. Gucunga ibirombe bicukurwamo amabuye y'agaciro biri mu bigize amasezerano yerekeye uwo mutungo kamere wa Kongo. Kinshasa imaze igihe yarasinyanye n'ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, ndetse IGM ku wa mbere yavuze ko biriya bihugu byombi byashoye muri ruriya rwego abarirwa muri miliyoni 100 z'amadolari. Amerika icyakora biciye muri ambasade yayo Kinshasa yavuze ko nta mafaranga yigeze iha ruriya rwego nk'inkunga. Yanditse kuri Exit, guverinoma za Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ziyemeje guteza imbere iterambere ry'ubukungu, ituze n'iterambere rusange binyuze mu masezerano y'ubufatanye hagati ya Amerika na Kongo. Iki gikorwa gishyigikira ishingiro ry'ishoramari ryinshi rya Amerika muri Kongo, ryemera ko iterambere ry'ubukungu rirambye ari ryo shingiro ry'ituze rirambye. Guverinoma ya Amerika ntitera inkunga imitwe yitwara gisirikare mu rwego rwo kurinda ibirombe. Nyuma y'ubu butumwa, IGM yahise ivuguruza ibyo yari yatangaje, ivuga ko kuri ubwo buryo bwo gutera inkunga iriya mitwe bushingiye ku ngingo zitandukanye, ikindi bukaba burimo abafatanyabikorwa batandukanye ndetse kuba batajyanye n'inkunga itangwa na leta iyo ariyo yose. Biteganyijwe ko gushaka abakozi muri uyu mushinga bizatangira muri Gicurasi 2026, hagakurikiraho amahugurwa hagati ya Kamena no Ukuboza, hanyuma itsinda rya mbere ry'abarinzi b'ibirombe rikazatangira gukora mu Ukuboza 2026.
Reka inkuru tuyikomereze mu Rwanda. Perezida Kagame yitabiriye umukino wa Paris Saint-Germain yatsinzemo Bayern Munich. Ku mugoroba ku wa 28 Mata 2026, Perezida Kagame yitabiriye umukino ubanza wa kimwe cya kabiri cya UEFA Champions League wabereye i Parc des Princes mu Bufaransa, warangiye Paris Saint-Germain itsinze Bayern Munich ibitego 5-4. Ni amakuru yatangajwe ku wa 29 Mata 2026 n'ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro binyujije ku mbuga nkoranyambaga. Mu itangazo rya Village Urugwiro yagize iti: kuri uyu mugoroba kuri Parc des Princes i Paris, Perezida Kagame yitabiriye umukino wa kimwe cya kabiri aho Paris Saint-Germain nk'umufatanyabikorwa Visit Rwanda watwaye igikombe giheruka yatsinze Bayern Munich ibitego 5-4. Uyu mukino wa Paris Saint-Germain na Bayern Munich wari utegerejwe na benshi kuko iyi kipe yo mu Bufaransa niyo ifite igikombe giheruka, mu gihe iyo mu Budage iri mu makipe ahagaze neza cyane uyu mwaka. Ibitego bya Paris Saint-Germain byatsinzwe na Vinca Kvaratskhelia watsinze 2, Joao Neves, Ousmane Dembele nawe watsinze 2, mu gihe bya Bayern Munich yatsinzwe na Harry Kane, Michael Olise, Dalot na Upamecano na Luis Diaz. Umukino wo kwishyura uzabera mu Budage muri Allianz Arena ku wa 5 tariki ya 6 Gicurasi 2026. Paris Saint-Germain yageze muri kimwe cya kabiri isezereye Liverpool mu Bwongereza mu giteranyo cy'ibitego 4-0. Icyo gihe hari kuri 14 Mata 2026. Mu butumwa Perezida Kagame yanyujije kuri X ku wa 15 Mata yagize ati: dushimiye umufatanyabikorwa Visit Rwanda Paris Saint-Germain kubwo kubona itike y'ikimwe cya kabiri cy'imikino ya UEFA. Bakinnye neza cyane kandi babonye umusaruro bakwiye. Turabifuriza amahirwe mu cyiciro gikurikira. Amasezerano y'ubufatanye hagati ya Visit Rwanda na Paris Saint-Germain yasinywe bwa mbere mu 2019 avugururwa mu 2025 aho agomba kugeza mu 2028. Ni amasezerano agena ko PSG yamamaza Visit Rwanda ku kibuga cyayo Parc des Princes ndetse ikambara imyambaro yanditsemo Visit Rwanda mu gihe iri mu myitozo. Kuva aya masezerano yasinywa, abafana babarirwa muri za miliyoni bo ku isi yose bamenye byisumbuye u Rwanda binyuze mu nkuru, mu byo rugaragara mu itangazamakuru n'ibindi. Binyuze muri aya masezerano, abana barenga 400 babashije guhabwa imyitozo y'umupira w'amaguru binyuze mu ishuri ryashinzwe na PSG mu Rwanda, PSG Academy Rwanda. Buri mwaka iyi kipe mu Bufaransa yohereza abakinnyi n'abanyabigwi bayo mu Rwanda aho basura ibyiza nyaburanga rufite bakabisangiza ababakurikira. Abaheruka ni Océane Nathalie, Toussaint Di Marcel, Baby Jordi Benera na Jade Logiri bakinira Paris Saint-Germain y'abagore aho basuye u Rwanda mu mpera za Gashyantare uyu mwaka. Mwabyumviye rero ko muzehe wacu nawe yagiye kureba rwose uyu mupira, kandi iyi kipe Paris Saint-Germain ikaba ishyigikiye Visit Rwanda, ikaba yamamaza kugira ngo ahantu hose bamenye ko u Rwanda ku isonga, u Rwanda hejuru rwose ruri kugenda rwamamara runagaragara neza aho ruciye. Kandi urabona ko iyi kipe yatsinze byashimishije umukuru w'igihugu. Ukurikije amafoto urabona ko umukuru w'igihugu rwose yicaye mu bantu ba nyiri icyubahiro bakomeye rwose.
arimo areba umupira. Amakuru yacu tuyasoreze ku ngingo z'ingenzi zari ziyagize. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yitabiriye umukino wa Paris Saint-Germain yatsinzemo Bayern Munich ibitego 4-5 wabereye i Parc des Princes mu Bufaransa. Kinshasa, abadepite bemeje amasezerano yasinywe hagati ya DRC n'u Rwanda. Muri Amerika, uwahoze ayobora FBI yashinjwe gutera ubwoba Trump. Muri Congo, gushinga umutwe wa gisirikare wo kurinda amabuye y'agaciro, Amerika yabinyomoje rwose irabihakana. Ayo niyo makuru twari twabateguriye y'uyu munsi, mwayateguriye kandi mukaba muyagejweho nanjye Joseline Cabral. Nshuti bakunzi bacu rwose, niba aya makuru akunejeje, ni ukuri udutere inkunga, udukorere like and share, hanyuma ushyireho na comment iyo ariyo yose ibasha kudushyigikira. Nawe utarakora subscribe uyikore, uraba udushyigikiye rwose. Murakoze, murakarama, mugire umunsi mwiza.